xa matimba hinkwawo wena muendli wa tilo ni misava tatana wa tintswalo rito ra wena ri hlayile Xikwembu na khongela eka lowu nkarhi Xikwembu na hi yimile mahlweni ka malandza ya wena Xikwembu xa tilo wo siya matimba hinkwawo ni tirhisi ni endli xitirhiso xa wena xa madyambu ya namuntlha hosi loko ni ta hlavutela a rito leri ri nga hlayiwa emadyambyini Xikwembu a ku ve wena u vulavulaka hi nomu wa mina Xikwembu xa matimba hinkwawo ni khongerile u nga tshembaka nchumu kambe ni tshembile tintswalo ni rirhandzu ra n'wana wa wena Yesu Kreste ri fanele ri tirhisiwa hi mina. Amen. Eka mfundhisi wa hina the right reverend H.G. Masangu eka Jeffro wa hina Jeffro V.A. Masangu ndyangu wa ka Masangu Dokotela Chauke na consistory ya n'wina mitlawa community Sunday school pfumeleleni vamakwerhu ni mperisa hi vito ra matimba hosi ya hina Yesu Kreste leku ku vula ka Xikwembu a ku ve na wena wana kurhula malimpoki wa mavasi ziyakhala namhlanje ziyakhala ndirhandza ku ya horisa mavito ya khensa ni nga si nghena timhakeni leti ni nga vitaneriwa tona leswaku ni ta ti horisa ni rhandza ku ya khensa mufambisi bya kereke loko va swi vonile leswaku swi fanerile ku va hi karhi hi fambisana na Yesu ka ndlela leyi a nga aka yona hi ri aka vhiki ra mahlomuni leswaku hi ta kota ku dyondzisana no twisisa ku ri ku endlaka leyi yini before a ya fika exihambanweni hi rhandza ku khensa eka mavito ya timhaka leti mi nga hi endlela tona ta kahle vamakwerhu buku leyi hi nga aleriwa yona kumbe vhesi leyi hi nga aleriwa yona hi ri mabeki leswaku hi ta famba hi yona emadyambyini ya namuntlha mi yi twile va hlayile vamakwerhu vhese leyi hi nga aleriwa yona hi kume leswaku yi na tinhlokomhaka tinharhu yi na tinhlokomhaka tinharhu leti hi nga nyikiwa tona loko ni nghena ka tinhlokomhaka leti tinharhu leti hi nga nyikiwa tona ni ya hlangana na timhaka ni langutisa tinhlokomhaka leti tinharhu ni kuma ku ri yo sungula loko ni yi xiyaxiya yi ve na timhaka timbirhi yi ve na the evil plot ni ya tivutisa ku ri evil plot hi xibibele kambe yi vula yini ni ya kuma leswaku evil plot hi xibibele but it refers to the international and malicious planning of actions that are contrary to God's will and harmful to others. Nyanya langutisa nakambe ni kuma kona le ka nhlokomhaka yo sungula ku na rito rin'wanyana ri nga rito ra ku chava ku chava abibeleni hi ku kuma hi marito yo hambana kumbe hi tinhlamuselo to hambana ivi ni ya tsavula rito ra spirit of fear tlhela ya tivutisa ku ri spirit of fear xi nga ve xi hlamusela yini swi ya ni komba leswaku spirit of fear xi hlamusela anxiety or dread caused by the expectation of evil and danger. The spirit of fear. Reka hlokomhaka yo sungula ni te evil plot spirit of
ya ka hlokomaka ya bobedi kube na the act anointing e hlamusela timhaka to tala abibeleni vamakwerhu ha swi tiva mara yi nga hlangana na mavito man'wanyana lama anointing nga yi hlangana ka yi fananisaka na ku empowerment, blessings or healing. Ya ka rito ka nhlokomhaka yo hetelela ya hlangana na betrayal. And betrayal ya kona ni cheni katsa na price. Biblically, betrayal i-act ya disloyalty. I think mfundisi loko ni ta vulavula hi betrayal ni nga si nghena makeni ya mina yena ku twa ku ri namuntlha i Spy Wednesday kumbe swi sukela kona no kumbexani mfundisi ni ta ni correcta hi swin'we a tlhelo vamakwerhu rito ri hlayiwile laha hi vaka leswaku a ku lo sala ntsena masiku mambirhi leswaku ku va hi siku ra Paseka laha vakrista lavakulu ni vatsari a va nga etleli vatanamisi va hi dyondzisile eka siku ra tolo loko va ya hi endlela xikombiso hi mfundhisi na matsalani wa vona va ku hi vona vakrista lavakulu ni vatsari hi swi twile eka siku ra tolo loko va karhi va landzelela Yesu va karhi va n'wi vutisa swivutiso hi matimba la a nga na wona hikuva va swi vonile leswaku u na matimba u endlile swihlamariso swo tala eku fambeni ka yena u vile na vanhu vo tala lava va nga na ripfumelo ehenhla ka vutomi bya yena a rile ku va hlamusela leswaku matimba lawa a nga na wona u wa kuma kwihi a va wisangi a dzika phayi even plot a yi karhi ya mahlweni va karhi va lava ndlela ya ku n'wi khoma va n'wi dlaya Yesu Kreste a karhi a swi tiva leswaku va le ku tluleni mhani Yesu Kreste a ku ri un'wanyana loyi a titsongahata hi minkarhi hinkwayo loko hi languta eka buku ya Matewu chapter 26 loko hi hlaya ka verse 1 Yesu Kreste u ye a ya a va byela ni nga vula ku ri a karhi a va gega a vula leswaku na swi tiva leswaku loko ku ta ve ku hundze masiku mambirhi ku nga si va siku ra Paseka n'wana wa munhu u ta ya a ya nyiketiwa a vambiwa kambe sweswo a swi vulanga nchumu eka vona. Nothing is taking God by surprise. A swi tiva leswi va swi pulengaka hi ku twa sweswo swa ku ri hayi futhi a nga lavi na ku hi byela ku ri matimba wa kuma kwihi swi va te yini vanhu va n'wi landzelela ina fisina hi ta dila na yena a yi tleli hi ta khoma timithini hi siku hi lava ndlela ya ku ri ya n'wi khoma kambe hi vule ko ku chava hi loko ka fika fear ya fika ka vona ku ri kambe ku ta ku veni na nkhuvo Passover ku ta ku veni na nkhuvo hi nga hi ya n'wi khoma hi siku ra nkhuvo hikuva hey ku nga va na toyitoyi kumbe muzavalazo ku ta fika a hi laveni siku lerinene leri hi nga ta n'wi khoma hi rona
wa Xikwembu, n'wana wa munhu u xanisekile, n'wana wa munhu u fambile ndlela a karhi a twa ku vava, kambe hikuva a ti tiva leswaku i n'wana wa Xikwembu, a swi tiva leswaku Xikwembu xa yena xi ta n'wi ponisa. Vamakwerhu, hi twa timhaka ta wansati. Wansati loyiwani aka buku ya Mark a va n'wi hlamuseli ku ri i mani wansati loyiwani. A va n'wi hlamuseli vito ra yena ku ri i mani wansati loyi. Wansati wa xivindzi, wansati loyi a nga vona mitirho ya Yesu a henhla ka vutomi bya yena. Wansati loyi a nga tibyela ku ri wa mina Yesu loyi a nga ni ponisa, loyi a nga ni nyika matimba, ta n'wi endlela swa kahle. Hikuva a va swi tiva leswaku n'wana wa munhu wa ha ta ku xanisiweni. A va swi tiva leswaku n'wana wa munhu wa ha ta ku hlekuriweni. A va swi tiva leswaku n'wana wa munhu u ta ya a ya vambiwa exihambanweni. Hi twa leswaku ku vile na wansati loyi a nga vuriwangiki eka buku ya Marka, kambe loko hi langutisa eka buku ya John, wansati loyiwani va n'wi hlamusela kumbe va hi nyika vito ra yena va ri i Mariya. Mariya loyi a ku ri sesi wa Lazaro. Ha swi tiva leswaku Yesu u endle yini hi vutomi bya Lazaro kumbe hi ku pfuka ka Lazaro. Loko ni hlaya le ndzhaku lena ni karhi ni hlaya timhaka letiwani ta Yesu, ni twa leswaku before Lazaro a lova, mafurha lama ya nga endliwa hi narda lama yo durha, ni twa ku ri Mariya a se a wa xavile. Mara a hi ti vutiseni ku ri why a nga toti buti wa yena. A hi ti vutiseni why a nga toti buti wa yena. Because a swi tiva ku ri a nge toti buti wa yena, a nga wa xavelangi buti wa yena. U wa xavele Xikwembu xa yena, hosi ya yena leyi nga n'wi endlela swo hlamarisa eku hanyeni ka yena. Wansati u fambile a ya xava mafurha ya ku durha, ya ku nuhela. Hi luya wansati wa famba u ya eBetaniya, leyi a ku ri na Simoni loyi wa nhlokonho. A ya kwihi ka Simoni ka Simoni? A ya landa Yesu hikuva a swi twile leswaku u le eBetaniya, laha Yesu a tshamile na Simoni eswakudyeni. Nhlokonho ha wu tiva ku ri i vurha njhani. Vamhani Mathile manese hi vona va nga hi hlamuselaka ku antswa, kambe a swi tiva leswaku nhlokonho i vuvabyi bya njhani. I vuvabyi lebyi byi lavaka leswaku u tshama u ri wexe, u ti pfalerile ku fana na COVID nkarhi luyani va ku hi fanele ku ri hi ti pfalela. Kambe hi twa leswaku Yesu a tshame na yena eswakudyeni eka siku lero. Hi loyi wansati wo kanya xivindzi, a ku noma ka njhani, a ku hambi ku endlakala yini, Yesu wa mina a nga size a ya xanisiwa, Yesu wa mina a nga size a ya hlekuriwa, Yesu wa mina a nga size a ya vambiwa exihambanweni. Ni lava ku ya n'wi tota mafurha lama ya ku nuhela, ni lava ku ya n'wi tota mafurha lama ya ku durha, lama ya nga fanela yena. A hi ti vutiseni vamakwerhu ku ri a na hina Yesu wa hina ha n'wi navelela leswaku hi ta n'wi nyika swa ku durha, kumbe loko va hi kombela ku ri a hi endleni ti-fundraising ha hi vona ku ri 10 rand yona yi nga fanela swin'wana. Ha swi hleketa ku ri hi le ku hanyeni, a hi hanyi hi vutlhari bya hina, kambe i titsolo ta Xikwembu. Ha ta la kerekeni hi ta phokotela mavoko, hi tlhela hi yimbelela, swi tlhela swi nandziha. A xana Yesu wa hina yena hi ta n'wi endlela yini? Ha swi hleketa leswaku hi n'wi endlela swa kahle swa ku durha.
vamakwerhu va solani va kona hinkwako, va solani va kona hinkwako, vo Monya va kona hinkwako. Hi twa leswaku wansati loyi loko a nghena eBethania u ye a ya faya xibodhlelana lexiya xa mafurha ya ku nuhela a ya tota Yesu enhlokweni. Mfundhisi kumbexani va kona Vakreste lava tsakelaka ku endla swa kahle kambe va chava va solana. Va kona Vakreste lava tsakelaka ku endla swa kahle na kwala kerekeni va chava leswaku va ta ku yiva, hikuva nkarhi wun'wanyana loko u endla swa kahle van'wanyana a va swi tsakeli. U nga ku moya lowu exikarhi ka hina hi Vakreste hi fana na Maria loyi a nga chavangiku ku ya soriwa, fayile mafurha ya nuhela a ya tota Yesu enhlokweni. U soriwile swinene ene ku sola ka kona laha va nga hlaya kona va ri loko va sola va ri mafurha lama ya lahleriwa yini. It's like va waster, hikuva a va swi tiva vhele ku ri hakahari ku sele ntsena 2 days wa famba, so va vone ntsena u nga ku i waste ku ri ku nga tekiwa mafurha yo durha a fayiwa a ya totiwa Yesu, kasi mafurha lama a ma ta xavisiwa mali ya kona ya nyiposiwa. Yesu hikuva a ku ri Yesu wa ku titsongahata, a ku ri Yesu loyi a ri na rirhandzu na mavulavulelo ya yena a wu twa rirhandzu loko a vulavula. U ye a ya hlamula eka vadyondzisiwa va yena. Ene loko ni hlaya ku ya ndzhaku nakambe ni twa ku ri la nga sungula a solaniwa kona hi yena Judas, ivi lavan'wana va sala hi le ndzhaku. Va hlamurile Yesu a ku mi n'wi vavisela yini, wansati loyi u ni endle leswi kahle, wansati loyi u endle leswi a nga ta swi kota ni nga si ya lahliwa hi sirheni. Kasi loko ku ri swisiwana mi ta sala mi swi endlela, mina ni nga hanyi na n'wina eka masiku lama taka. A ya mahlweni Yesu a tlhela a vulavula na vona a ku leswi swi nga endliwa hi wansati loyi, vito rakwe ri ta tiveka hinkwako emisaveni. Evhangeli loko yi karhi yi dyondzisiwa vito ra yena ri tale ku karhi ku vulavuriwa hi rona. Mina ni ri manana Mokwena a na xi kona xa risima lexi ni nga xi endlelaka kereke ya mina leswaku siku ni nga ta hundza emisaveni ni ta sala ni tsundzuxiwa swona swalo. A xi kona wena manana Mokwena lexi u nga xi endlelaka kereke ya wena xa risima leswaku loko u ta hundza emisaveni kereke ya wena yi ta sala yi ku tsundzuka swona. Loko va ha hlamalele timhaka ta mafurha lava nge ya westiwa, hi leswi swigevenga swi hlekete mali ntsena, swi hlekete mali ta sisterity. So vona opportunity ya ku ri manjheni a nga yi endlisa ku yini. Twa leswaku ya suka a ya ka mfundhisi Masangu na le ka dokodela Chauke, a fika a va vutisa a ku he madoda ma ri ka plan liya xana liya ya ku khoma munhu liya, ivi va hlamula va ku eya ha ri ka yona plan liya. A ku loko no mi pfuna mi ta nyika yini, a ku ta ku nyika mali, hi ta ku nyika mali.
xikan'we ku ve na transaction kwalano tata nhlongwana a ti ku ri ku endliwe transfer or ku ve cash payment ya tisilvhere ta 30 mara yi ve kona hikuva a ni ri majeni u hlekete mali na ha vurile ka nhlokomhaka liyani yo hetelela loko i betrayal na price so dila hi mali manjeni va n'wi nyika mali yaleyo sorry Judas Iscariot ene mi tlhela mi vona ku ka a nga tlharihanga Judas loko mi yi hlaya le ndzhaku leyi sorry loko va ri na Yesu vadyondzisiwa lava Yesu u ze a va byela a ku un'wana wa n'wina u ta ni xenga un'wana wa n'wina u ta ni xenga ivi va vutisa hi mina Yesu hi mina ivi Yesu a hlamula a ku loyi ni nga ta hoxa na yena voko a xidzeni hi yena a nga ta ni xenga Judas hi mina Rabi wa vutisa ivi a ku u vula swona Wakona ku ri Judas a nga hlekete timhaka ta mali a ri aware ku ri Yesu wa swi tiva ku yena a nga ta n'wi xenga but a swi vula nchumu ka yena because yena u hlekete timhaka ta mali hayi ni ya kuma kwalaya ni ta va right mfundhisi ni lava ku ya vula swona ku ri timhaka ta Judas a ti heleli kwala a ti heleli laha hi ti hlayaka kona loko ni languta ndzhaku mfundhisi wa mina vito ra Judas a ri tala ngopfu ka vakreste ku va ku Judas I'm sure hi lava vatswari lava hi nga khale vito leriwani a hi ri tiva ku ri vito ra Xidurunga ivi hi ti byela ku ri hi nge he thyi vana va hina vo Judas loko ni ku ka tikereke mfundhisi ni vula hi ku ri langutisele ka 2007 laha ni humaka kona mina manana Mukwena le a hi ri rhavi ra Israel a ni ri matsalani la a tirha behind the scene a ni tiva vakreste va le Thwatwa a ni tiva vakreste va le Daveyton va le Thema va le Aphosphorus why a ni va tiva a ni endla preaching plan ya marhavi yaleyo ya 4 ya lembe so swi ve easy for mina ku ri ni va tiva a ni zange ni hlangana na vito ra Judas hambi swi ri tano a swi endla leswi swi nga endla Judas kwala kerekeni a hi rhandzani a hi twelani vusiwana ku ri a hi na mhaka na munhu hi hanya xijudas a ni mi ni twile nte ka lavaya vo solani lava nga sola ku sungule yena Judas ivi va landzelela van'wana na kwala kerekeni swi tano ku va na Judas la sungulaka lava levheni ya yena ene sa yi lavile levheni ya yena a yi hotspota a yi hotspot mfumo wa matsalani va tshama va dyondzisa hi ku hotspot na mina na yingisa mfundhisi ku va dyondzisa loko a lave levheni yakwe a yi hotspota levheni a yi swi tivi ku ri why mi nga lavi mali nkhwaxo loko ya vutisa ku ri why mi nga lavi mali nkhwaxo nga tendela yena yi fambelani yini ya testiwa ti nga ti leti tiva ku nga ti fambelani amakwenu a hi cinceni a hi nga tekeni swa Judas hi swi tali ta swi practice la kerekeni a hi yeni hi ya va na rirhandzu hi nga vi na mavondzo a hi yeni hi ya rhandzana ni rhandza halaya ka buku ya Yeremiya chapter 9 laha a hi hlamuselaka kahle hina vakreste lava hi endlaka hinkwaswo leswi a swi endla hi Judas hi tlhela hi swi tlurisa Yeremiya chapter 9 no kulandzela verse 8 leyi hlayekaka hi ndlela leyi a yi nge yi hlamuseli ni ta yi dyondza ni hlaya
tindzimi ta vona I miseve leyi dlayaka. Van'wana va ti endla vanhu vo rhula loko va vulavula. Kambe etimbilwini ta vona va luka mano yo dlaya. Ku nga ri ku dlaya ka rifu, kambe ku dlaya ka moya. Laha Yeremiya u vulavula na hina hi endlaka u nga ku hi vakreste va ntiyiso hi nga ri vona. Vamakwerhu nkarhi a wa ha kona. Swi nga endleka kumbexani loko ni huma hi nyangwa loniwa a hi lavaneni, a hi rhandaneni. Mfundhisi va vurile eka siku rin'wana ku ri loko ho ka hi nga cinci hi ta fa hi yimile. Loko ni ta heta mufambisi wa gandzelo, a ku lo sala masiku mambirhi ntsena ku nga se va siku ra Passover. A ku lo sala masiku mambirhi ntsena ku nga se va siku ra Passover. Vamakwerhu ni lava ku ya vula swona. Loko ku lo sala masiku mambirhi ntsena leswaku Yesu Kreste a ya hlekuriwa. Ku lo sala masiku mambirhi ntsena leswaku Yesu Kreste a ya rhuketeriwa a cheriwa. Ku lo sala masiku mambirhi ntsena leswaku Yesu Kreste a ya rhwexiwa ya mito. A ya vambiwa exihambanweni. Loko se a vambiwile exihambanweni, ngati yi ta ve yi karhi yi thona. A xana makwerhu mina na wena hi ta tshunela ekusuhi na xihambano leswaku ngati yakwe loko yi tshona yi hi tshonela yi hi hlantswa swidyoho. Yesu u ta ya a ya pfuka ekufeni siku ra vunharhu. A xana mina na wena makwenu hi ta hi ya pfuka na yena? Hi ta hi ya pfuka na yena hi ri lava cinceke hi mahanyelo ya hina? Hi ta hi ya pfuka na yena hi nga ha ri na mavondzo na rivengo? Hi ta hi ya pfuka na yena hi karhi hi tirhela kereke ya hina hi ntiyiso? A hi yeni hi ya ti lava, loko hi ti lavile hi ti lunghisa. Amen.